Madyambu ya namuntlha eka Ngula ya Vutivi hi vutisa ku xana tihosi ti na mfanelo wa ku xavisela vaaki switandi hi mintsengo ya le henhla ke? Lavile xitandi la ka Mkhuluvudru, ivi xitandi lexi ni nga xi kuma a xi endla 6,000 rand xin'we. Loko i ta huma handle ka tiko rin'wana na rin'wanyana ku nga ri la ka dzingidzingi is 5.5. Loko ku nga xavisi hosi i mani loyi a fanele ku ta a ta inani a ta xavisa misava ya hosi? Sama 7,000 na ma 10,000 i ku dlaya vanhu. Hi ku tiva ka mina vanhu lavesa a va xavisi switandi. Amamkela eka Ngula ya Vutivi, vito ndzi Nsuku Rhulani Baloyi. Mhaka ya ku va tihosi ti xavisa switandi eka vaaki swi hundzike xilondza eka miganga yo tala. Eka tindhawu tin'wana tihosi ti hehliwa hi ku xavisela vaaki switandi hi mintsengo yo tsema nhlana leyi fikeleriwaka ntsena hi lava va nga na swe le mandleni. Muteki wa mahungu wa Ngula ya Vutivi Vukosi Mathonsi u burisana ni minhlangano yo hambana ya vaaki ku twa loko maendlelo lawa ya ri enawini ke. Khale ka khaleni switandi a swi xavisiwa emadorobeni, kambe sweswi byi hundzulerile ni le matikoxikaya a swa ha kumeki ku olova. Vaaki va ri tolo a nga ha vuyi. Sweswi ku tsemeriwa switandi i bindzu. Ni xave xitandi hi 2021 a hosi ni humese 2.5. Na namuntlha na sweswi a na nambara a na risiti. Sebagwaku loko i ri muaki wa ka dzingidzingi 8,060 rand. Loko i ta huma handle ka tiko rin'wana na rin'wanyana ku nga ri la ka dzingidzingi is 5.5. So i mali leyi nga amukeriwa yona ka dzingidzingi. Lavile xitandi la ka Mkhuluvudru, ivi xitandi lexi ni nga xi kuma a xi endla 6,000 rand xin'we. So hi mhaka ya plani leyi ni nga na yona ya yindlu leyi ni boheke ku ni xava swimbirhi swi endla 12,000 rand because plan ya yindlu a yi nga fiti ka xitandi xeyiwani. Kambe mhaka leyi nga njhekanjhekisano sweswi i ku xana tihosi hi tona vinyi va misava xidzi kumbe hi vona vahlayisi va misava hi ku yimela vaaki? Vativi va ndhavuko va sola maendlelo ya tihosi. Hi ku ya hi vumbiwa bya hina leswi nge ku na title deed. Title deed yi controla timhaka ta le mapurasini. Hi va na deeds of grant. Deeds of grant yi nyikiwa lava nga ka township ka ti-proclaimed areas. Se le switandini khale ka apartheid a hi na lexi va nge i PTO, permission to occupy. A xi nyikiwa hi hosi kumbe hi traditional authority. Mara PTO liya yi hi komba ku misava ya le matikoxikaya n'wini wa yona la nga na title deed i ministara wa swa misava. Hosi is an administrator a hi n'wini wa misava. Leswiya swa ku va ku i custodian ko va xilungu. Hi ngo vula ku i mulawuri wa ku loko mfumo u pande switandi hosi yi famba yi komba, mara leswiya swo a va hakerisi a swi kona. Ko va ku ya ka nghala ya na xisani ko va xisani lexi, mara sweswi va durhisa swin'wana veri xitandi xa 30 by 30 sweswi i 7,000 rand eka tihosi tin'wana, leswi nga wrong hikuva misava ya vona i misava ya vaakatiko hinkwavo. Hosi o va murhangeri, se ku hava hosi leyi nga na misava ka nkarhi wa sweswiwani la matikoxikaya ku hana wun'we la nga na title deed. Title deed yi na ministara wa swa misava. Ni anakanya ku mafumelo ya masiku lama ya tihosi va fuma hi ndlela ya ku hambana na leswi xintu kumbe tradition ya hina tanihi rixaka ra Vatsonga vanhu va fanele va fumisiwa hi swona. Tihosi ta ku tala ti lavela mali, so ku na ku hambana. Vukosi na vuhosi a ku ri vuchawela vawa bya vanhu, so loko munhu a pfumala a ri xisiwana a tsutsumela hosini a kota ku pfuneka. Naswona hosi a yi pfuna hi vaakatiko. Loko ku ri nkarhi wa xirimo a ku ri vaakatiko va rimela hosi, kambe eka masiku lama tihosi va hanya hi ndlela ya ku lava ku ti fumisa. Hi swona swi endla ku va na xiyimo xa ku xaviseriwa vanhu tindhawu hi mali hi mintsengo ya le henhla ku nga ha langutisiwi ku hosi yi fanele yi fuma vanhu ene tiko ri fanele ri ndlandlamuka. Misava i ya vaakatiko, hosi i mulanguteri. Hikokwalaho
loko munhu a kuma xitowani kumbe a kuma ndhawu ya ku tshama kona emakaya i nyikiwa leswi va nga i permission to occupy. So i nyikiwa mpfumelelo wa ku tshama, a wu nyikiwi title deed hikuva hosi yi hava title deed ya misava. Proclamation ya mayelana na vutshamo bya tindhawu ta tihosi yi hambanile na le madorobeni laha munhu loko a ri na ndhawu leyi a tshamaka hikuva ku ri ndhawu ya yena i va ri na title deed. So hikokwalaho misava ya vaakatiko, that's why va ku hosi i hosi hi vanhu. So loko ku ri hava vanhu ku hava hosi. So a ni nge fiki mi ni xava ndhawu hambi ku ri ndhawu leyikulu kumbe purasi lerikulu ri na land ni sungula ku tshamisetela vanhu lahaya ni hosi. Hosi i hosi hi vanhu. Mi nge ni kombisa ku misava la South Africa i ya tiko ra South Africa, mara yi nyikiwe leswi a ni ta swi vula ku custodian ya ku fambisa misava yi le mandleni ma Vandabezitha. Hi ku tiva ka mina Vandabezitha a va xavisi switandi, hi ku ana vo ku nyika leswi hi swi vulaka i PTO. PTO swo vula ntsena ku permission to occupy. Leswi vulaka swona ku va ku tsemela va ku nyika va ku ta famba i tshama la na loko siku rin'wana wo ka nga ha lavi ku tshama kona laha a wu xaviseli munhu un'wana wena, hi ku misava a yi xavisiwi. I tlherisela ka Ndabezitha, Ndabezitha va nga ha nyiketa munhu un'wana misava leyi a wu yi tirhisa hi nkarhi wolowo, whether a ku ri ku rima kumbe ku ndla swin'wana. Kambe leswi hi swi vonaka i ku ku na ku vulavula namuntlha ku Ndabezitha va xavise misava liya a hi ku xavisa as such, ku ngo va ku ri na leswi vanhu va swi endlaku va komba ku hi mpela xiphemu lexi xa misava va xi vekele ku makamu a xi khoma hi nkarhi walowo, mara a wu nga kumi na ku title deed kumbe ize i kuma vun'winyi bya misava liya ku fana na loko i ya ka ndhawu leyi yi nga proclaimiwa i xava ku kuma title deeds. Le a wu kumi title deed ka misava ya Vandabezitha, i kuma leswi hi swi vulaku permission to occupy, i tshamanyana i ndla leswi lavaka ku endla swona nkarhi walowo. Mi nga fambeli kule loko hi vuya emavhengeleni hi langutisa ku xana tihosi ti makuma kwihi matimba ya ku xavisa misava ni hambileswi na vona va nga riki na vun'winyi kumbe title deed. Minhlangano yin'wana ya ku yimela vaaki yi hehla tihosi hi makwanga laya nga fambelaniki ni ndhavuko. Vaaki va ri eminkarhini ya khale a va tsemeriwa switandi mahala, kambe vukosi bya ximanguva lawa byi hundzuke van'wamabindzu hi ku xavisa switandi. Hosi yi na matimba ma ku xavisa misava. Hosi hi yona custodian ya misava. So loko ku nga xavisi hosi ka misava leyi hosi yi rhangelaka kona, i mani loyi a fanele ku ta a ta xavisa misava ya hosi. Ta pfumeleliwa ku xavisa misava laha loko ti tshamini na council ya yona va pfumeleliwa ku xavisa misava. Se mara mali leyiwani yi xavisiwaka ya misava a yi teku yi nghena swikhwameni swa munhu hambi ku ri xikhwameni xa hosi. Ku na laha yi yaku kona na Department of Coxta yi monitoraka sweswo, yi ya ka coffers ya tribal hi laha yi nghenaku kona. So yi va yi kha yi nga yi xikhwameni xa munhu. Tribal ku va ku ri na vatirhi lava ni kombisaka na department va tsandzekaka ku va thola ku va kota ku va hola. So mali liya hi yona yi contributaka ku kota ku yi tlhe yi holela vatirhi lava ya va tirhaka a tribal na ku kota ku xava ti-equipment leti ti lavekaka. So ni ngo kombisa ni ku ri yini a swo tshama swi kha swi xavisiwa switandi leswiwani makuma swa heta nkarhi wo leha switandi swi nga xaviwangi. So mali liya hi yona yi va ku yi kha yi endla yi pfuna tribal ku yi kota ku yi rana smoothly. Xitandi xa ku tshama a xi xaviseriwi munhu a ni ri muakatiko. Hosi i hosi hi vanhu. Loko vanhu va nga ri kona u ta va hosi u fuma va mani. Loko vanhu va ri kona ku ri hava hosi i mani nga ta va fambisa. Ni vule leswaku a hi si va na vun'wini bya misava. Loko hi nga si va na vun'wini bya misava
na ku xavisa misava a hi nga fanelangi ku xavisa yona ngopfu vanhu lava vezeta mara nkarhi wun'wana loko tindhuna ti swi endla a ti swi tivi leswaku va endla mhaka yin'wana yo ku va yi nga amukelekangiki siku n'wana va ta ti vona va tshame va ri ajele hikuva i corruption yeleyo misava yi xavisiwa ngopfu la ka matikoxikaya hi xavisa hikuva hi nga na yini hina vanhu lava vezeta because we're custodian of the land u nge xavisi misava leyi nga riki ya wena mara hi vekeriwe ku hi langutisa ku swilo swi famba kahle se lava xavisaka va 20,000 a hamba yo va 10,000 mali leyi tele ngopfu loko xi ri xa business kumbexana hi ku vona ku vanhu va kwetlembetana ka business ya one haleni hi business va kota ku humesa swo karhi mara loko va humesa swo karhi swa business hi n'wi nyika nkarhi 6 months ivi a fanele a akila hambi la ku aka restaurant hambi la ku aka vhengele hambi la ku aka yini loko 6 months yi hela nga akanga ha xi teka hi nyika un'wanyani loyi a lavaka ku xi tirhisa mara xa ku tshama njhe ku u lava ku tshamisa a yi xaviseriwa atikweni ra hina vanhu lava vezeta a hi xavisi switandi ene a ni voni ndlela leyi nga pfukaka ku xavisiwe switandi swa munhu a lava ku ti tshamela atikweni leri a nga ka rona leri na yena a nga xirho xa tiko rolero ni hleketa ku mfumo wa tsandzeka ku lawula maendlelo ya maxaviselo ya misava ya tihosi loko xikombiso wo ya atikweni ra A mi ta kuma ku loko u lava xitandi va ta ku i 350 loko ya tikweni ra B va ku xitandi i 2,000 hi hanya ka tiko rin'we ku nga South Africa so hi swin'wana leswi mfumo wu faneke wu va na voko aka ku ringeta ka ku lawula ku va na a standard price ya ku loko ku ri ku munhu u lava xitandi price ya ku lava xitandi i leyi kambe leswi humelelaka i ku tihosi ta ku tala ti lava ku ti fumisa va lava ku hanya vutomi bya le henhla va rivala ku vona i tihosi va na salary leyi va yi kumaka ya kusuka ka mfumo kumbe ndziriso wo karhi lowu va wu kumaka kusuka ka mfumo so a va swi koti ku hambanisa role ya vona kumbe xiyimo xa vona tanihi tihosi ku swi vula yini ku va hosi that's why hi Xitsonga vukosi i bya Mikwembu hosi hlawula hi Mikwembu ku hava hosi leyi ti hlawulaka so swi vula ku Mikwembu hi yoho yi ku guidaka so Mikwembu yi nge pfumeli ku u xavisa misava xin'wana xi nga xirhalanganyi lexi va nga swi twisiseki tihosi ta ku tala leti tshamaka ti fumaka ka nkarhi wa sweswi i ku va vana lava nga loko vo va lovini va nga ta sala va fuma va ta fuma yini hi ku misava yi ta va yi nga ha ri kona so hi swin'wana va nga swi langutiseki swi kahle loko u xavisa misava sweswi mara n'wana wa wena loko se a ya fuma kumbe ntukulu wa wena loko a ya fuma u ta va ri hava misava ya ku tsemela vaakatiko switandi because wena ta va u xavise misava for benefit ya sweswi kumbe ku vuyeriwa ka sweswi ku nga ri ku vuyeriwa loko ku nga na vumundzuku switandi a swi fane swi endliwa hi ndlela leyiwani mfumo wu ta ku ta pandza loko wu pandzile va vukosi va va komba vanhu hambi munhu loyi a na huku kumbe na mbuti nyana kumbe homu loko a ri na tihomu to tala a swi ta swi ringanile swa ma 7,000 na ma 10,000 i ku dlaya vanhu a ku ri mutswari wa wena a rhanga a ku lavela so va ku vula ku okay ka switandi leswi mfumo wu nga swi allocata because mfumo wa khale a wu ya u allocata switandi a switandini a ku ri na switandi leswi a swi allocatiwa loko vanhu loko va huma already a va swi tiva ku ni ya ka number mani a wu fika i lava that number i kota ku tshama ku i ta tshama ka nambara leyi loko ku ri ku humesiwa 50 rand ya ku thela a ta ku i ta thela hi 50 rand on a yearly basis hi leyi mali leyi u nga ta thela yona so a ku ri process yaleyo ene process ya mali leyi a ku ri mali leyi hambi xisiwana xa ku pfumala a xi ta kota ku yi fikelela kambe ka nkarhi wa sweswi timali leti vuriwaka swisiwana a swi nge koti ku yi fikelela ene role kumbe xiyimo lexi vukosi kumbe vuhosi yi fanele yi swi tlanga ka society ya hina especially hina rixaka ra Vatsonga i ku sirhelela vapfumari swisiwana vavasati lava nga loveriwa hi vavanuna vana lava va kalaka vatswari i role ya vukosi ku yi protecta this particular thing so loko ku ta xisiwana xi ku xi lava ndhawu ya ku tshama n'wina mi ri vukosi mi fika mi ku ri mi lava 5,000 swi vula ku mi ri munhu loyi a nga na mfanelo ya ku kuma ndhawu ya ku tshama mi nga fambeli kule loko hi vuya emavhengeleni hi langutisa ku xana hikokwalaho ka yini maendlelo lawa ya tshikiwa ya ya emahlweni handle ko yirisiwa
tlhela hi mi amukela nakambe eka ngula ya vutivi laha madyambu ya namuntlha hi vutisaka ku xana tihosi ti na mfanelo wa ku xavisela vaaki switandi hi mintsengo ya le henhla ke. I conduct yo ka yi nga ri kahle leyi endliwaka hi tihosi ni nga ku maybe i desperation maybe va fila ku mali leyi va yi kumaka ya salary ya kusuka ka mfumo i yitsongo so va fanele va supplementa hi ku endla swin'wanyana but ku na tihosi leti nga exemplary leti ematikweni ya toho ti nga xaviseki misava leti van'wani va tlhela va vula ku ayi laha tiko leri a yi nge yi kumi misava because va i xikombiso xa ku sirhelela misava i ndhavuko misava i ndzhaka ya vaakatiko i ndzhaka ya muntu wa vuhosi so that's why loko mi fane mi vuyisela vukosi kumbe vuhosi va fane va rhanga va mi vutisa ku misava ya n'wina a yi ri kwihi so loko mi xavisa misava leyi mi vula ku ri se mi xavisa na vuhosi le so that's my view ka this particular issue onge vukosi na vuhosi lebyi hi nga na byona a va swi tivi ku misava i ndzhaka a yi xavisiwi hi fanele hi tshama hansi na vanhu va hina na tindhuna hi va hlamusela sina timhaka ta switandi a ku na misava leyi xavisiwaka ku hamba ri Ndabezitha a nge xavisi misava hi ku misava leyi wo va muhlayisi wa custodian ya yona i misava ya mfumo mara yi vekiwe emavokweni ya mani ya tihosi sa hina hi ri yindlu ya tihosi swi hi khomisa tingana swinene hayi a swi tshamisekanga ene hi ta swi opposa hi matimba hinkwawo hikuva swi hi onhela leswi yindlu ya vukosi a yi fanele yi tirhisa xiswona vana a va na kun'wana lava yaka kona va nge yi high court va nge yi helo loko va ri na timhaka va ta ofisini hina haleni hi na tifayili ta tindhuna a ni vuli ku tindhuna ti nge xavisi ti nga xavisa ku munhu i munhu mara i ta xavisa hi karhi hi swi vona ku laha a swi fambangi kahle hi na swona swikombiso swo tani un'wanyana a ya xavisela munhu xitandi mali yi nga fiki na le ofisini se na le ofisini hi ku a yi xavisi switandi a yi langutelangi mali liya ya munhu luya hi langutele ku munhu a kuma yini PTO lexi va Ndabezitha van'wani xi humelelaku i ku ku na mithelonyana wo ka wu nga ringani wu humesiwaku hi mani na mani wa va 50 rand hi lembe kumbe 100 rand hi lembe i tiva ku vanhu va hina na mali a va na yona na mintirho a va na yona se loko u fanele u ya xavisela munhu switandi hi mali leyikulu u sala na yini se hina hi ku yimela yindlu ya tihosi hi ku yimela na traditional council ya mina mhaka yeleyo a hi amukeli ti royal family kumbe ndyangu wa vukosi wu fanele wu teka role ya wona ku na xirhalanganyi lexi a tindlwini ta vuhosi vanhu vo tala va nga xi twisiseki va anakanya ku hosi na matimba yi endla swin'wana na swin'wana hosi yi tisiwa aka vaakatiko hi royal family kumbe ndyangu wa vukosi wu hlawulaka ku i mani lidara ya muti se munhu loyi a holdaka into account hosi i ndyangu wa vukosi so ndyangu wa vuhosi kumbe wa vukosi loko ku ri ku swilo swi nga fambi kahle tikweni masi call hosi va yi tshamisa hansi ku maendlelo ya wena tanihi hosi ya ku u xavisa misava wehe hina hi ri ndyangu wa vukosi a hi yimi na wona then va n'wi holder loko a nga yingiseli ku na protocol leyi landzeleriwaka ku tsaleriwa premier a tivisiwa ku hina tanihi ndyangu wa vukosi hi vona ku ri hi la ta discipline na hosi leyi because a ya ha yi yingiseli swi koka legislation i mhaka ku vanhu vo tala lava va nga ka ti-royal family a va swi twisisi swilo leswi hosi ya discipliniwa hi royal family ku nga ndyangu wa vukosi a va swi endli hi ku va chava tlhandla kambirhi mfumo wu fanele wu tikisa swinawanawani xikombiso at the municipal level va fanele va endla swinawanawani leswi lawulaka ku fana na swipluma leswi lawulaka matsemelo ya switandi matirhiselo ya misava a switandini xin'wana lexi humelelaka aka society ya ka hina sweswi mi kuma ku ta titiraka letikulu ta teka sandi mi nga swi tivi ku sandi leyi yisiwa kwihi va ka mineral DMR va department ya swicelo va fanele va ya va vutisa ku vanhu lava celetelaka misava leyi va na yona license ya ku cela misava leyi na swi basic swi leswi ka mafambiselo ya mfumo na rihanyo ra vanhu right so loko mi nga swi endli swi leswi mi ri mfumo
ku va na gap in between. That's why loko mu langutisa mafumelo ya khale ka mfumo wa Gazankulu na mafumelo ya sweswi ma hambanini. Khale ka mfumo wa Gaza a ku ri na ti-system in place. Loko mi lava lexi you had to follow a procedure of some sort ku ri swilo swi kota ku humelela. So ka nkarhi wa sweswi na munhu or vanhu vo ti endlela a va landzeleli milawu. Masipala a wu tlangi role ya wena, provincial government a yi tlangi role ya yona, because these two spheres of government ku nga provincial na municipal government hi vo va nga na voko swinene ka ku lawula misava leyi tihosi ti fumaka yona, because vo va nga na direct access ka vaakatiko. Tanihi mutivi wa nawu ni voni nga ku milawu leyi nga endliwa hi le palamende ya kahle a yi fanele yi hloniphiwa. Swi ni karhata ngopfu loko ni kuma munhu nawu wu ri kona a wu tlula, kahle hi fanele hi nga tluli nawu, a swi ta endla ku hi hanya kahle ngopfu. Kasi vaakatiko ni vona va vhota, loko ku votiwa va vhota vanhu vo endla milawu, vanhu vo endla milawu va yindla ku va na lava va tiyimiselaka ku tlula. Se kwalano swi vula ku lava va tlulaka va le ku tsan'weni ka leswi endlaku hi lava van'wani va endlaku leswinene, vavhoti na vandli va milawu. Se lava vo tlula milawu lava a va fanele hi nga va tsetseleli la tikweni, a va fanele va khomiwa. Vanhu Ndabezitha va nga vula ku mi nga va mi swi tiva ku fana na mina swi tiva ku amahlweni ka hosi i ya yi khome xisana, i ya yi khome xan'wanchumu amahlweni ka hosi. Swi vula sweswo. Mina ni nga va ni kha ni ti tirhela ni ri kwala Polokwane hi matshamele maswiri. Loko ku fika ma-December liya ha swi tiva ka muti wa Ndabezitha ku fanele ku ya vanhu vo hambanahambana. Loko i chayisa i ya kaya i ya a Ndabezitha i fika humesa swin'wanchumu ku va ta hlayisa vanhu lava nga kona kumbe swin'wana leswi nga kona. I nge swi vuli ku hakerisiwa sweswo, i swi vula ku hi leswi hi amukelaka ku xinto xa hina. Xi vula sweswo ku hi fanele hi hanyisa xiswona na vanhu Ndabezitha va hina. A na khale vanhu Ndabezitha no tirha va nga tirhi, no nyikiwa muholo va nga nyikiwi, mara le ka Ndabezitha a ku fanele ku va na vutomi lebyi endliwa hi vamani, hi vaakatiko. Hi leswi swi vulaka swona sweswo. Hi fike makumu ka nongonoko wa hina wa namuntlha. Loko mi ri na mahungu mi nga hi tsalela email eka ngula@sabc.co.za, Facebook na X hi kumeka hi SABC Mahungu. Riperile.